Pozdrav dragi gledatelji, evo nas ponovo na mojem kanalu. Danas ćemo igrati Minecraft. Krenimo. Ja sam već napravio server na kojem ćemo danas napraviti jedan mali rudnik u kojem ćemo pokušati pronaći mnogo toga. Pa krenimo. Samo se nadam da neće biti zombi jer nemam baš enchantano ništa, tako da nisam dovoljno jak. Rudnik je puni dijamanata i svega ostaloga je najlakše naći kada dođete do neke planine. Evo. Krenemo dolje. Jao meni. Jao meni. Jeste li vidjeli ovo? Jao meni. Jao meni. Wow, nisam vjerovao. Wow. Ovo je bilo dovoljno dijamanta, čak 13 dijamanata. Evo nešto malo redstone. Još malo želija. Danas mi je sretan dan. Evo zlata. Tu je još isto nešto zlata. I dosta lepizla želije. One.
Evo još zlata. Ne, tu je samo lava. Evo, redstone. Evo dijamant. I da, to je bilo sve od mene za danas. Sljedeći nastavak će biti za tjedan dana. Hvala i doviđenja.